ministére on no waawi wattande yiila e golleji parti politique kono ko honɗum woni haray wattangol yiila ngol mana ɓe wawata arde ɓe décida e pilasi parti politique on kono ko darugol no parti politique woni yarde non haray ɓe haani wattande yiila e ɗum ɗon fiita parti politique on yaltu e hoggo ngo haray yoni on inneteɓe réformateur yoni ɓe yaltinama est ce que question on ko poseten kono ɓe yaltinira non haray no yaadi e saria parti on ka yaada e saria parti on so tawi no yaadi e saria parti on haray parti on no mari gonga ko ɗum min natanane ɓay comme on n'a pas le statut règlement intérieur kono so tawi no yaadi e saria on bonnere maɓɓe nden ko ɓe waɗi kon haray ko hunde nde saria parti on tongi e ta kadi ko ɓe tongi kon ɓe inni si on tigi waɗi hunde kaari ko yaltinteɗo haray wona o wengeteɗo tun haray parti on no mari gonga kono noon si tawi wona ɗum fi ya wotane ma ya wotu ko be taweɗa ka beaucoup wotayɓe ko ɗum innete no le registre ou la liste électorale joni noon haray sengo ɗon alaji sellu noon kadi no wawi mana min ko Boubacar Koubiya Diallo woni komi wiyete komi janguɗo saria aray e o kikiɗe hanki e ministére ardiɓe koɗole misiddaji ɗi nam wonno ko yaltini kaydiri e ɓe inni yo nde moƴƴodere politique FDG ɓe darnu taw muraɗi congrès ko ɓe fokkintini kon taw si hara laamu ndu hino haani ukkade eno moƴƴobere politique nawrata golleji mum ɗin noon si tawi hino haani haray ko honno e koye saayi hombo aray on jarama ngal teddungal ngal waɗanɗon lanɗo fi yomi jonnu ko hon ɗum haray saria o wi'i e tippude ɗum ɗon naɓidal hakkunde parti politique e ministére on administration territoire et de la décentralisation on tini mana naɓidal ngal ko porte wiyata kon tutelle hakkunde parti politique on mana e ministére on tutelle noon koko yaadi ko e saria ko hoggo saria ministére on no waawi wattande yiila e golleji parti politique kono ko honɗum woni haray wattangol yiila ngol mana ɓe wawata arde ɓe décida e pilasi parti politique on kono ko darugol no parti politique woni yarde non say no ɗofti saria parti politique ji ɗi ma no ɗofti sariyaji go mawɗi ɗi wano constitution on ma fendo ɗo ko innete kon saria ƴangal ngal ko innete charte de la transition kon haray ɓe haani wattande yiila e ɗum ɗon fiita parti politique on yaltu e hoggo ngo yoni sen arti e tippude ɗum ɗon parti politique ko kanko haani e tippude e sariyaji haldi fotti maɓɓe on nder ton ka moƴƴobere maɓɓe waawi e misal noddutude ko wiyete congrès kono si tawi haray e misal congrès on nodditiraka no haaniri noon haray ɓeeɗa no duwa wattande yiila inna wattane yiila ta on jumpu sariyaji ɗi waɗɗon ɗi haray ko ɗum ɗo woni golle maɓɓe hara wona innugol mana ɓe ƴettay décision e pilasi parti politique on haray ɗum ɗon hananaɓe haray ko hananiɓe mana ko yiilugol wa gaynako ni e nayi mum ɗum ɗi yiilugol kala faalange yaltude e nokkure ka aynete ɗon artirange e mana e wuro ngo ko sengo ɗon haray wonata golle mana ministére de l'administration du territoire on kono wona lontagol parti politique on ko hanani parti politique on ko nam nam nder parti ton kadi e ñaawore nde suudu ñaawiru district ɗuma dixin ɗum tañi si ɗum ɗon hino yona haka tawata ɓe wawa yimnude ɓe darnu ko ɓe fokkintini ɗum haray sengo ɗon on tini ɓayɗo e jogaki kaydiji statut e règlement intérieur IFDG on haray no satti mana ñaawude ko honno ɗuma on ɗon kono e misal angal nantodiral ngal koye tippude saria parti politique o wawete ñaawede est ce que no nantodira est ce que ala nantodirede est ce que ɓeɗo no ɗofti saria ma ɓeeɗa ɗoftaki saria si mi wi saria haray ko saria parti politique o kono ɓayara en jogaki ɗo e wata ñawir sengo ɗon kono ɗum ɗon
mana fi bay haray dum don si tawi sonkay on andi haray mana wiete violation de l'ordre public mana sonkinay donc déranger ordre public haray sengo dom be waawi innude parti politique yo watta yiila dum on don be waawa nanondirde si be yaha e men dental mabbe mawngal fi toddagol ko hombo ardoto parti politique kono kambe kadi haray kono saria parti politique o wiiri non be yarata yon sen arti ka nyaawore saria on andi ko porto wiata kon ko appel wada si appel wadama haray l'appel est suspensif donc mana haray no wengi haray ko hani kon don comme l'appel a comme effet un effet suspensif mana haray ko hani kon ko be duwa wengude ha anda ko honto turido fewti ko honto hendundu woni wuttirde si be anda ko hondu woni hondum be si be wawa mana yahude e congrès on haray sengo don haray ko non wawata marsirde si tawi ko dum do woni argument o si tawi goddum go ala leyto mana mbayla ley dole ke si ala nder ton si tawi haray ko sengo ko saria on wiida ko nyaawore yaltinama kono wobbe wullitibe be wonali d'accord be yehi ka suudu dimmuru non suudu dimmuru don si goddo wullitike don ko porte wiata kon ko dum inete appel ndu don haray kanke de nyaawore dimmere don tanyaka haray no hani wengude ko yaadi e ndumurado ko wadira appel ko tay ko wadira appel ko misal ko yaadi e congrès on kon haray dum on taw no duwa wengede taw ha ande konto turido fewti haray ko dum don mari don ko mi yewta kadi ko murado tanyandu ka sudi ka cuudi nyaawi si tawi ndu ta nyama on andi porte ko wiata kon décision définitive haray misal décision définitive o wadama haray sengo don e misal haray ko doptagol décision définitive saria on mana ko nyaawobe be nyaawi kon bay haray ko innete haray sa aki l'autorité de la chose jugée et comme haray il y a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée haray goto ala ko wawata fejjude mana ngon hoggodo haray ko no wawata marsirde si tawi ko dum don si en jaabi ke e kaydiri webitani ndi naam holla ton wodi tawdanobe ka parti nabe yaltinama ni be landita yo artire kan der parti ko dum woni wadali naam haray sengo don ko do woni problème yoni be yaltinama est-ce que question on ko pose ten kono be yaltinira non haray no yaadi e saria parti on ka yaada e saria parti on stawi no yaadi e saria parti on haray parti on no mari gonga ko dum min natanane bay ko mon na pas le statut règlement intérieur kono stawi no yaadi e saria on bonnere mabbe den ko be wadi kon haray ko huunde de saria parti on tongi e ta kadi ko be tongi kon be ni si on tigi wadi huunde kaari ko yaltintedo haray wona o wengetedo tun haray sa parti on mari gonga kono non si tawi wona dum on andi haray si tawi be holli ke ko be yaltina kon doftaki saria haray be mari droit mana saria no yanani be yawbe wollito ka cuudi nyaawirdi di si cuudi nyaawirdi di non jonniti be gonga tawa no yaadi e dum e saria parti on bayesti be nyaawa ko dum don fop bukindirte e nder parati wal gotangal ande ko hondu woni hondu haray ko nyaawore den si tawi nyaawore den doftike saria parce que kon woni doftagol saria ko tawi fop wonani nyaawore den si be wonanal be ha kadi sifano be wardi do woni ka suudu dimmur don kadi si tawi be wonali d'accord o yawi ka suudu tammuru ndu suudu tammuru no wona nyaaworu ko woni ko feƴƴata kon ko nyaaworu andugol si tawi no nyaawira non doptike saria ma doptake saria on andi ko dum woni on cassation kono haray sengo don on no yewtirde non ka jumul ko fi ka sengo ka jumulugol haray on innetebe réformateur siki ko réformateur be inniti haray be andi honno parti raw no jogorano no wodi ko ngakki nder ton tigi haray saria parti on kadi no holli ko honno laawi hondi hana rewede si tawi lurral wadi haray dum fof no ka nder saria parti kono so tawi dum do rewaka ha joni yalti ka yaasi iwi ka nder suudu yalti ka yaasi haray saria on kadi nyaawi jonniti inni ko ni gerdete wullitama haray ko yo wenge taw ha ande ko hondo saria wi tay non dum non décision définitive yalti haray ko saria wi kon ko dum woni ko doftete
ka sayon fendi ɗo mi annda so tawi hara IFDG ɓe mari laaye mana ko wiyete ko recours fiyo ɓe wawa jokkitagol golleji maɓɓe ɗi on andi ɗon ko droit administratif haray wonɗe yewtude sengo ɗon go'o ɓe waawi winditande ministère de l'administration du territoire waɗɗo ɓatakuru naɓi e fehe maɓɓe men inni yoɓe wengu taw congrès on ɓe waawi winditande mo kanko kadi jaabo e tippude ɗum ɗo wiya ha o wi'i men yomi wengu ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓay hunde kaari no waɗi ɓe winditanaɓe ɓe yaltintina kamɓe kadi mana tugale ɗe ɓe tugori ɗen innugol congrès on no wawi laatade ɓay haray ɓe jumpali saria ɓe yaltintina mana toɓɓe yaaduɗe saria parti politique holluɗo mana ɓe jumpali no saria parti maɓɓe on ɓe waɗa ko ɗum porto wiyata recours gracieux ɗum ɗon koko yaadi e purement administratif c'est qu'on appelle le recours administratif joni si tawi ɗum ɗon gasali si ɗum ɗon gasali ɓe wawi wullitade e mana supérieur jo ministère de l'administration territoire on ono premier ministre on wawi windandemo ha hunde kaari feƴƴiri ni ɗum ɗon fof c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le recours hiérarchique mana heccuɗo winduɗo kaydi araniri ndin inni yo ɗum yo congrès on no wenge ɗum ɗon koko yaadi e mi fillitoto ko yaadi e recours administratif joni noon ya ce qu'on appelle le recours contentieux sengo ka lurral tawi fahin fottaka mo be no dari ka dari inni mo be no mari gonga mo be saria on no andi no ɗofti saria on joni e yahay ka cuuɗi ñawirɗi ɓayi no wi'a saria on toujours no moƴƴi ko ñawoɓe mari probléme fi hutorgol saria on donc yahay ka cuuɗi ñawirɗi ɓeɗo wawata taññande en mana lurral ngal innugol ha kaari no mari gonga ma kaari ala gonga way ko noon ɗum ɗo wata feƴƴirde ɗum kadi no wawi yarude noon donc andi haray calɗi ɗiɗi no woodi ko innete recours administratif no woodi ko innete recours juridictionnel ko ɗum innete recours contentieux ok so tawi ɗon feƴƴi haray kadi ni ko wona yeddotirede fi affaire recensement o nam so tawi goɗɗo wonali électeur tawsimo wawa wonugol éligible e mana ko tawi ɗum ela sedde dalen nam maɗum goɗɓe recensage nam no lamitiɗo o ɓeyni si tawi ka constitution fi recensement yewtaka nder ton empêché taɓe tonugol hondu ɓeyni si tawi goɗɗo recensaki haare o wawata wonugol wotanteɗo ɗum maɗon on andi sengo ɗon tawi ka saria ko saria dey woni mi yewtude mi andintinayi jama on ko saria woni mi yewtude wona ko mi faala ko ma wona ko mi miiji ko woni mi yewtude ko hani ko woni mi yewtude haray sengo ɗon fi ya wotane ma ya wotu ko be taweɗa ka bokku no wotayɓe ko ɗum innete no le registre ou la liste électorale yoni si on tigi tawaka ɗon on andi holli haray on tigi tawaka e hanuɓe wowtude ma hanuɓe wotanede ɓay fi ya wotane an tigi a wotay maintenant fi ya wotane ko il faut d'abord wona wotowo fi ya wotane haray ko ɗum ɗon yo yimɓe ɓen andu haray pour être éligible il faut d'abord être électeur c'est un droit d'être électeur pour que tu sois éligible il faut au préalable que tu sois électeur donc haray ko ɗum ɗon joni noon fi haray ko yaade ɗum ɗa kono ɗum haray no wawi wonde ko politiquement goɗɗum ɗum ɗon mi yewtata fi muɗum kono saria on ko wi kon ko mo doit mana mo be no doit recensade ka inna ɗon ka liste électorale fi yo wawu wotude ma yo wawu townude kollum fi wote joni noon haray sengo ɗon alaji sellu noon kadi no wawi mana wullitade wiya a ko citoyen ɓayɗo ko RAVEC ko recensement à caractère administratif à vocation état civil wawi wullitade par ce que wona sengo wotengol tun woni fi on recensement ɗon ko à vocation état civil et tout citoyen heɓuɗo ko ɓe holli kon ko duuɓi sappo nawri dow haray mo ɓe no wawi winditade e ɗum ɗon joni noon ko andugol mana koye dalil honɗum ɓe tippi fi innugol alaji sellu dalen hana recensede ko ɗum ɗon
ok so Boubacar sino wodi ko falede ɗo bettude harame andi kare landagol ko sago si ala haray ko mbiyete landa aray on jarama albarka aray ko weltanagol weltano kadi wonɓe heɗitade ɓen ka kumpital aray ko andintingol jama on tun sariya e ko on tigi miiji kon haray no seedi sariya wona ko faalaɗa ko yaltinta koko hani kon haray hani yaltinde haray ko yo jama on ɓurtu wattande yiila hara wona ɓernde nden tu wonata yeeso haray hakkille ɗen e faamu o wona yeeso si tawi hunde yani tawi haray ko e fe sariya woni ko nde ñaawirte haray ñaawiren sariya si tawi noon wona ko sariya ñaawirte haray no woodi ka débat waɗe ma goɗɗum o be jonna annasiya mum kono noon sariya on andi haray ko windaɗo waali haray ko toriɗen ko ardiɓe ɓen e wonɓe ñaawude ɓe yoɓe ñaawir e tippude eno sariya wiiri noon e hoore nunɗal e hoore laaɓal haray ɓe toñal hay gooto e nder ñaawore nde ɓe waɗata nden haray ko ɗum ɗon allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim